Munini wa murutani munene wa thukuru wa muthingi wa Masalani kaunti-ini ya Garissa na uria ni wa ukuru wa miaka 35 ni akuire hau thutha wa kuguthwo mutwe ni kibiririki kia ndege kiroko kia umuthi. Murutani uyu atunganire na mutino uyu thutha wa kwamukira maratathi ma kigeranio gia KCSE kiria kirathie na mbere kuma ndege-ini muthemba wa helicopter iria kuhuthikite mihango-ini ya gutwara igeranio mwena wa Masalani kaunti-ini ya Garissa thutha wa barabara cia Modiga guthie Mogashe na ya Garissa guthie Dadaab guthukangio ni MUIYURO wa MAAI. Oho andu angeri a miaka ya ukuru-ini ni makuite na miri yao kuonekana kiroko kia umuthi thutha wa guthererio ni MUIYURO wa MAAI hindi iria marageragia gukira barabara-ini imwe iria iri tauni-ini ya Hulugo kaunti-ini ya Garissa. Agikira ndeto ici mukonde county commissioner wa ihinda kaunti-ini no Solomon Chesut ni oritie muingi kugia na wimenyereri munene riri uramukira uteithio wa irio kuma kuri ndege-ini cia helicopter undumwe na gwithema kuhuthira barabara kana darasha iria igumirwo ni MUIYURO wa MAAI. All the other 9 sub counties in Garissa county have been cut off from the main roads. So we are appealing to donors both from the national and the county government to assist us airlift food to those sub-counties which are cut off. Maya mokite riri munini wa President Rigathi Gachagua oritie magavana metheme miario ya gukirira thirikari ya kuga matiamukirite kigina gia guthaitira mogwati ma mbura ya El Nino gukwa kimoria mahuthire kigina kiria githukagirwo thirikari cia county kuma kuri thirikari nene gia guteithiriria mihango-ini ya kuheana uteithio kuri muingi uria gumeirwo ni MUIYURO wa MAAI. Na hatutaki governor yeyote kulaumu serikali kuu ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe governor uko na pesa, kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii kila gavana katika Kenya pahali watu wameathirika wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Akiaria hindi ya kuheana uteithio wa irio na indo itiganite mwena wa Kisauni kaunti ya Mombasa, Rigathi ni okireire gavana wa kaunti no Abdul Swamad Nasir na muruna we wa Tana River Dado Godana na kiria augite ni magondereire wira-ini wao wa gukinyaniria mihango ya guthaitira muingi kumana na mogwati ma mbura ya MUIYURO. Gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Handu-INI Hakame TV jitagwo Gathoni Wang'ang'a.